Шәаҳәарыла, кәашарыла, гәырӷьарыла итәын ҳкультуратә хәышҭаарақәа ирыхәҭаку Баграт Шьынқәба иҩнамузеи. Арахь имҩахыҵыз ҳашьцәа, хаҳәшьцәа Ҷлоуаа рԥылеит ԥсуаҵасла гәаартыла. Ҷлоу ақыҭа Лаганиахә Баграт Уасил-иԥа ихәыҷра агара иамаӡоуп. Араҟоуп жәлар рпоет дахьиз, иахьизҳаз ирҿиара ахьгәылҵыз. Хымԥада, иҩнаҭа аҭаара ныҳәатә хҭыс дууп зегьы рзы. Иахьа даара асасцәа дуқәа ҳҭааит, ҳареигәырӷьаны иҳадаҳкылоит Нхыҵынтәи иаҳзааз ҳасасцәа, ҳашьцәа. Нхыҵ Кавказ инхо ажәларқәеи ҳареи ашьхақәа ҳабжьоуп, ашьхақәа ҳаиҩыршоит, аха урҭ ирылшаӡом доуҳала ҳаҩшара. Цәала-жьыла маҷк ихараны иҟазаргьы, хымԥада ҳашьцәа акыр шықәса ирыбжьоу аиҩызара, аиашьаратә еизыҟазаашьақәа идырҵабыргхьеит, ҳашьхақәагьы ҳшырзеиҩымшо. Афестиваль арифмақәа риҵа уажәшьҭа традициак иаҩызахеит. Алҵшәа бзиа зауз ари аусмҩаԥгатә авторс дамоуп Адыгатәыла апоет, ажурналист Зарина Канукова. Иазгәаҭатәуп лара лашьазаҵә Аԥсны ахақәиҭразы раԥхьатәи амшқәа рзы зхақәызҵаз дышреиуоу. Зарина Аԥсныҟа данаауа еснагь лашьеиԥш лыбла ихгылоуп ҳаибашьцәа гәымшәақәа. Нашему фестивалю уже 5 лет. Проходило мероприятие в Абхазском государственном университете. Приедем на Рицу и оттуда по домам. А вот главный день мы посвящаем этому дому, где родился и вырос знаменитый наш поэт, писатель Баграт Шьынқуба. Очень приятно, что здесь присутствует молодежь. И мы, когда ехали, говорили о том, неужели мы услышим произведение Баграта Шьынқуба из уст молодых людей. Афестиваль аҩбатәи амш аҽны ари ашҭа иқәыҩуан зҩымҭақәа рыла ауаа ргәы зырԥхаз Аԥсны жәлар рпоет Баграт Шьынқәба иажәеинраалақәа. Ашкол хәыҷқәа инеимда-ааимдо автор инапы иҵаҵыз ацәаҳәақәа ирыԥхьон. Ирҳәоит, ашәҟәыҩҩы дыҟоуп иара ирҿиамҭақәа ргәалашәонаҵы. Баграт Шьынқәба иажәеинраалақәа, иҩымҭақәа есабиԥара ирыԥхьалоит, ирҵалоит, избанзар ашәҟәыҩҩы ицуп жәлар рыбзиабара. Аҵаҩцәа, ҳашьцәа ражәеинраалақәагьы ирыԥхьеит. Афестиваль автор Зарина Канукова лҟынтәи агәаларшәагатә ҳамҭақәагьы ранашьан. Ҷлоу, ухчны, заԥанаҩ схалар, дунеи салаԥшуеит хара. Уахьтә сеимдо сынҭалар, ҿыц исԥхахалоит схәыҷра. Чтобы это братство, которое заложил великий Шьынқуба, который сблизил наши сердца, чтобы это продолжалось на многие-многие годы. Чтобы как можно больше таких детей прекрасных было в Абхазии. Чтобы этот дом, очаг в этом доме никогда не погас. Он не погаснет, пока есть дети, которые читают его стихи. Афестиваль уи алахәылацәа зегьы ргәы ҟанаҵеит. Аԥсныҟа иааргеит иреиӷьӡаз ацәаныррақәа. Араҟа иит апоезиа, иаԥырҵеит ажәеинраалақәа. Еизаз рҿаԥхьа апоет, ажурнал Алашара аредактор хада Анатолий Лагәла дырзаԥхьеит аԥсшәа ахьеиҭаигаз Зарина Канукова лажәеинраалақәа руак. Ԥшьаала срыҵалоит аӡынтәи сыԥхыӡқәа, амра хаақәа зцу мышқәак аауеит, урҭ сышрысҭоит дааракгьы сымхәыцкәа, ажәҩан иаҵәа хьак агәыԥшаауеит. Анҭ схәыцрақәагьы аԥсҭҳәақәа инарылҵраан, ашьхаҳрақәа инрывашәкәа ицоит, сшәоит инҵәар ҳәа, уи аԥшӡара сымпыҵраан, ацәқәырԥақәа ргәеисыбжьҵәҟьақәа рӡоит. Ари ажәҩан дуӡӡа бжьыхаала иҭәуп, сентиабр ԥшӡазы урҭ зегь цәажәоит ашәала, аӡын ҵхақәагь шьҭа изышьҭуада са истәуп, ҭагалан ԥшӡа анапы ссирқәа ирынтәалан.
Афестиваль алахулацәа мҩахыҵит Баграт Шьынқәба иҩнамузеиахь. Ара зегьы апоет иԥсы анҭазеиԥш иҟоуп. Абар асасцәа ахьидикылоз ауада. Аҭӡамцқәа рҟны икыдуп ашәҟәыҩҩы иҭоурых еиҭазҳәо афотосахьақәа. Шолохов, Симонов, Астафьев, Евтушенко еицырдыруа аурыс шәҟәыҩҩцәеи Баграт Уасилиԥеи еибабон, пату еиқәырҵон. Егьи ауадаҿы иаабоит Баграт Шьынқәба ихәыҷра инаркны иԥсҭазааратә мҩазныԥшуа афотосахьақәа. Ара иҟоуп иҭаацәа зегьы, иаҳәшьцәа, иԥшәма, ихәыҷқәа, имаҭацәа. Ахԥатәи ауада, арҿиаҩы иуада. Ара игылоуп ашәҟәыҩҩы аус ахьиуаз астол. Абар икьыԥхьга машинкагьы. Ажәакала, афестиваль аҩбатәи амш иалагӡаны алахәылацәа ирнаҭаз аԥхарра акыраамҭа ирыцзаауеит. Шьазина Ханагәыԥҳа, Анатолий Маланиа, Аԥсуа телехәаԥшра.